Hello muntina namite ho zosi limna kai nei kiron chole tu ni kho lakau ni sim som sang ni le som ni nga din jong tu su chum ho anangai ki tawiti achi sa mars ni sim ge ni khwa thilso de lo ti chu mail ho lungte ya thulu na boljing state le center tu nei ho thulu na dungzu ya free movement by force sa ding to gun manipur government in anachi pi dodarna Kangui district gamki phaya kun munchom choma sade hezmi p10 government mala ana delo nan ke phinna an neun hitol hon chun RAF hole center forces hon numei pasal thum lovin ke phinna nei ho chunga chawal na an neu to ke thonin hin khuman luta khat zawna mi som ngalang dam toy in an ke thurun chugo hilovin in asuseun milham gari le akisu kha ho puna ambulance and gate district SP pa zauna anasu siu na hi tin tu su ki muchun asin hi chan ge ya chu a na Gamsungg mi ho zalo na le noi sita ana chon naw to kelonin kejet sia kun kuki cha te chen phana Gamsungg zo sia indefinite shutdown pon to anahin hi tol han chun gamkai za frontier organization chum le kuki in pi hon jong to sot na aneu to kelonin jani khojong chun mun chum ti chu Kangui sung pi tingno pa jiri chule mundang danga pankhom ha na hi bongin Kanguya nam mi te thu hu nan shutdown an chi la piun emergency service ti lo adang kailhang dukan thimjil namun le private office ho jong aniki kha suin numei te vet suin noin koki cha te chenagam zo sia shutdown chu ana chi la piun hi Committee on Tribal Unity ko tu spokesperson pu anjilu ni na seina chun Kanguya Thusoh ho chunga district SP pa thimo anchanin hitol hon chun apet pena SP pa hi munchoma transfer hi na din governor hi nga nge na ananein asei be na chun district sunga chamna ale omki theina dia mala na poimo a hi tin tu phun an nei na hi Village Volunteer Eastern Zona kon Indo Myanmar gamgi fencing ke boarding lai chung sanga Koki chate demand separate administration to say ahia phun do na akine masang sia fencing na to chi jom ta loading a hi tin thu phun a hin nei taw na hi asai be na wachun border fencing na to kiseya Gamsungg cheng mi ho head bit halawa thulu na akila khale na sata akido darjing dinga hi aji chu hi tabong ho hi Gamsungg mi te thanei na zalo na a hi ati Development ahilo le national security mala na ke dawdala hepun kadimanu separate administration thu hi aki sei masara chule phundo ahi ting hitabong mala an ho hi mi pin ki thu pin nei din ki mansan aki umjingin ahin thilking e pi ahi masangsia ki dawdal jing dinga hi heji chun thu nei hon fencing na to apat masangwa koki te demand su bulit ahi na dia to khoma sei khom din angya un chule sai khat bu lunggela na to si pilowa ke ho khoma aphading sei khom na aum ding jong adei sa dan na phong do na hi Kokizo Council thupi bangin jani chun lam kasung le mun choma indefinite shutdown khote anachi hlai na hi lam kasunga shutdown chu jingka mata anaki panin volunteer hon lampia song agolovin chole gari tayar ho anhalowin hi silmet le bizang family land tuibong traffic point le munphem ho volunteer hon duty anapovin shutdown chu khoten anachi hla piuvin hi sunlang chun security force hole volunteer ho ke ka kino to na sei khamlo jakha ana tilo adang boina be se lovin anachi hlai na hi nilha langa ke pat chun nu te hon janchan gein duty apovin boina ima lovin shutdown chu anachi hlai jena hi hito ke season 2 ni khojong le shutdown hi chilhana lighting a hin hichia hi duty a nu te bo pangta loading in jong a ke season hi chule mabana shutdown na lighting a hi to ke lanin KSO chura chan pulin mi pi in azui ding guideline them kha an phongovin hi hichi ho chu a hi le khozo sia youth club a hi lo le authority head pi na beya kholaiwa thei loading thulela abui dung zuya head sa an ahung ki pi lo le mi pi koiman ama thua boina asim thei loading asemom le ama mi malamo ake poding a hi hichi indefinite shutdown sunga hi media and press medical emergency medical worker electricity telecom water supply le religious related program ho la ong hiding chule exam related duty nei ho le security personnel hon document le ID ake pochi duty a hi
Jani KZC shutdown ko chu more khopia jong Hill Tribal Council KSO more Youth Club at Sweden hin khoten an chi lai na hi Tengnopal District Headquarters ajong shutdown an chi lai in chule in far to more lampia sita khulun na kom ajong KZC shutdown chu khoten an chi la piu ve na hi Tamenglong District ajong KSO Tamenglong le Jiribam District West Sweden in National Highway 37 lamthlonga shutdown an bol ve na hi Koki Organization for Human Rights Trust Kohulin Jani Chun United Nations High Commissioner Chief Chunga Koki Zu Namite Hasat Gan Theina Asei Phongzin Kepa Thuthot Anei Vinehi Kohulin Thusoh Anei Nawachun Manipula and Birin Sing Makaina Noiza Koki Zu Mi Pisu Simit Gudle Kisugan Theina Ahin Social Zalovin OHCHR Lubopa Pachat na Sangpen Apivinehi Chule OHCHR in Manipur Buine To Kisaya India government in Action kichi tale apha action la dia nge na anei jong akipa pi vinahi International Women's Day ni khwa Center Security Force on numei chunga khut a hlawwa numei chunga chalo na dia kilom lo changi abolu jong kohulin dem na anei jin chule hechiki no to na chun milham mona nei lo khat jong anakap le vetin ase juvinahi India in numei ni khunia numei ho akabuwa ajebu hi jacharum ta hin agam mi ho ven bita sangin Himlathal choilo milham chunga su si na tincheng anaso do khuma ve tinjong kohul tu su chun ata langin hi hichini huwa ki phin ho hin boina su sa ding ti atum wa hipun adi na aven tu mei mei o hin ipi bol khil anayuwa security force ho hetia chu numei chapang chunga chalo ham tinjong kohulin do na anijin hi chuta le mei lei ki loi khom na force ho chuta le mei lei ki loi khom na force ho kokizo area ahung lut go hi Aitia achi pijingo thinghang mi te gam du cha na le la pi go na to go a hi tin jong kohulin ngo na anejin achunga ki sei kokizo na mi te dilo ta ki bol na ho zo si khulto dinga fact finding mission khat manipula ahin sol na dingovin kohulin OHCHR hinga nge na khat jong aneyuvin hi Koki Chief Association Churachan Pulin Khohousawa hinga thukin het sa na ahin nei na wachun Koki Chief Association Churachan Pul Khohousaw si hinga het sa na hungkinei nom chu ahile KJC in total shutdown aphu na chunga anoi za bang hin mi pi le akhua housain azui ding in khotein het sa na hungkinei na hi akhua housain akhomi akivet tub ding khusung ahilo le vengsung curfew akoi ding Koima hausa het pi na lova CSO a pongho tilo Koiman ngailul warja ban bol na pan agamo la thailo dinga hi hausain a kho dung zuya pan la ding dan han lang ki man cha ding dan apha dung zuya ahung ki het sa tailo Koiman ima abol thailo dinga hi chule KSO sisipulin ban to ke seya zuidi ho guideline asim ho zui chi ding achunga ki sei bongin hausa chin akhumi te akiwet tub dingin Kesia kun thupi le het sa na ahong kirizin hi tin Koki Chief Association Churachan Pu het sa na thupun chun asei na hi Koki in pi sa de hills akuna lunghem pinale dem na thupunin asei na chun hausa le hanglam kai idum ta pulal khothang dimngal jani jingka 130 am vela achen na in muna mer hello hon alei hin kho anala pi naw chunga ato khompi Koki in pi sa de hills Kisin lunghem pinale demna thupun ahin ki bolin hi let pu lal khothang dimngal son of let pu songza ho dimngal chapa hi achi sa kumsang nya kuna saijang kho hosa ahina bana tu le tua Koki in pi cycle gam kiza ka sommo pu nei ahin chole sada hil song thu in pi advisor zong hi gale tu lai nami pi te khat la khat ke tu dela pan la khom ding angai lai ta le ake seijing laya Hausalun laile in pilam kai kum som segile segil hingse jana jong chang talo deum lo ta melma bonga ki thamna chunga hin Koki in pin phamo akisal hin hitabong milung neu na to tonga ahi lo le tong ho jong demna sang ta akini jina hi hitabong deum lo ta thilsu hi I society organization hola ana umjin koi madang ding hilovin inamo ding in la dai na an hi zo ji ti hi geldo otin tunya deum lo ta na to nei hon jong lunglin ta kengin Custom culture dungzuya ki phuna nei dingin tip na sang pen jong ahin kiniji
Chule nam mi pi te mi mal hen society hen organization hi zong le hita bong te lo ta Thusoh ho hi avela om kit lo na dinga lungpi zo ikanova e do uwa zo do ding in pan la jing zo hoti a chaina kezin let pu lalkhothang dim ngalin adal ha in sungmi te chule a khusungmi te pathina kun lungmun chun pi jing taw han tin kokin pi sada hilsa kun lunghem pi na le demna thu phunin asai chule isei beno mochu heji chungchanga hin ki phun na anom ta jin kin ho jong achi latai tin jong Thusoh khat chun asai kinin hi tu ni khuwa dinga Thusoh Lahkhom chom in phun do theu he chan chui tan ti